Wah, air tak standby. Kira kita anu air. Kita channel tak ada air. Boleh tahan ke? Boleh tahan. Tak ada air ya, channel tak ada air. Tak ada benda bukan Maggi saja tau. Ya ada. Kau ada guna telur je. Wah. Sedap. Sebelum tu kita baca doa dulu sebelum tu. Jangan lupa komen dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalau tangan ni menangis mat. Subur dulu. Okey. Bismillah.